Možda zvuči malo ljuto i frizura me danas sam onak na PMS-u sam. I sad, žene će to shvatiti. Znači, evo muškarci, cure, ispričavam se što ću nas sad izdat, ali vi muškarci ono što vi ne znate. Kad vi vidite nas na PMS-u i onda ste kao, na PMS-u si daj se smiri. Ono što mi izbacujemo van na PMS-u je 3%. 3%! Jel da mi izbacujemo van 100%, mi bi zvučilo otprilike ovako. I koristili bi tampone ko ručne bombe, znaš kao. Tako da 3%. Budite sretni zbog toga. I užasni smo. I ono što nas još više ljuti je stvari koje se dešavaju oko nas. Znači, mi se sjednemo, u banani smo, sjednemo se na televizor, pred televizoru, palimo televizor i šta vidimo? Žene u bijelom kako skaču bungee jumping dok imaju mengu. Nemoj me jebat, znaš ona u bijelom trči okolo, šta je tebi u glavi dok ti u bijeloj haljini trčiš na PMS-u kroz Oliveru? Ja curim i plodna sam i la. Daj, nemoj me jebat. Koje glupe reklame, znači fakat su nerealne. Napravi reklamu gdje žena sjedi doma, sve joj je gurano tu unutra, da joj niš ne stišće, sve joj je ovako gurano tu, da joj niš ne stišće, puši joint, jede 100 kila čokolade, mrzi cijeli svijet i okreće kanale. Tad ću kupit uloške, znaš, a nema mi ova tu ona. Hvala. Idioti, ono. I onda, znaš, i ono što mene zanima je čemu reklame u 21. stoljeću? Čemu reklame za uloške? Znamo da postoje. Jer ima neka curica s 12 godina u današnje vrijeme koja dobije mengu i kao Isuse! Da bar postoji nešto s čim ovo mogu zaustaviti. Ovca, ne! Brat, ne! Šta je to na televiziji? Reklama za uloške! Idem se baciti s padobranom. Onak, čemu? I sva ta modernizacija uložaka, ok, kužim da smo trebali napraviti nove uloške. Kužim, jer oni stari, ona vata sa mrežicom za glavobolju, nikome nije koristila. Znaš, to si skidao 3 dana, znaš, kao skidaš uložak ovak cijela paučina, jebem ti mater, kaj je ovo? Kužim to. Kužim i da smo morali staviti krilca. Kužim, jer prije dok nismo imali krilca, ti staviš ulozak, izađeš van, ideš van doma, op, tu je. Glumiti bubrežni pojas, znaš kao, dobro je. Ne curi mi iza, ali ono, znaš. I tako da taj dio kužim. Ali ono što me sad fascinira je dizajn na ulošcima. Imamo cvjetiće, srčeka na ulošcima. Čemu? Jer se neka glupača sa ono špice i sa neka fancy glupača sjetila naš kaj, ja ti ne mogu krvariti normalno ako ne krvarim po tratinčicama. Moja menga je fancy, ja curim rozo, meni trebaju šljokice. Vesna u 7. отделение, Vesna u srednju i Vesna na fakultet. Види, не моравте толку да се трудите околу номинације, можев да поминам и со почесна награда. Не мораше да биде баш вака. Јас навистина не сум виновна што сум единствена женска стендап комичарка, тоа јас не гледам. Сега ќе ви кажам зашто се почнав да се бавам со стендап од мука. Затоа што во еден момент престанав да се смеам кога ми се случија најстрашните работи и тогаш одлучив дека морам да се смеам сама со себе и така почнав да се бавам со стендап. И кога вечерва ги слушнав сите овие убави луѓе што се дојдени од Адрија резортот, се утешив дека не сум баш само јас сексуално загрозена. Да. Значи, гледам дека и ова Бугарија имаат проблем со секс. Сега више не можеш да се пофалиш каков секс сум имал со бугарка. Сега ова ми ги сруши сите идеали за секс со бугари. Прво вика, многу вежбам секс, после вика, со 3 женски сум бил сам. Па одлучи себе, беби, дали се ебеш или не се ебеш, тоа е многу едноставно. И исто така,
Ова ни одржа Пеđa едно предавање за песните и ја мислам дека треба да му организираме краток курс за сите македонски песни. Кога ќе почнеш шлагерите да ги слушаш во Македонија, има да речеме трилер комбинации, има шлагери кои што се со убиство, со предумисла. Сам сум во ноќ вативка, Трајче Манев, да. Имаме многу убави песни кои што може да се искористат за стендапите и ние сме така едни убави текстописци, племеници и талентирани. Она што сакам, јас нема да ве гњавам многу, ти пред 10 минути слушнав дека, како што ќе да рече еден наш познат политичар на Јуб, моите... ќе ви го кажам, еден бивши джандар, И имале, не знам, рекордни гледања. И јас се подмочав, сикам, шо па да излезам сега на луѓето пак да ги гњавам, да зборам други работи. Има уште поталентирани од мене кои што следуваат, Тони Михајловски треба да излезе да прими награда. Искрено да ви кажам, кога јас видов од сите вечерва присутни стендап комичари дека сериозно имаат проблем со секс, стварно си викам, јас сум супер. После 3 години абстинирање, мислам дека оваа награда добро ќе ми дојде. Ќе употребам. До душа, не знам зошто е ова пресечен фалусот. Оти ја како жена со мала устна шуплина, ова ми одговара, ќе се потрудам, ќе се помачам, ама би било добро оваа вежбанка да ја имам секој сабајле. Опа, на маса да ми стои. Оп, го пиеш кафето и го пиеш кафето. Па пак си правиш нешто муабет на телефон, па пак чекай малце. Баш као дурот си ќе ми биде. Башка на вежбана ќе дочекам некој кој ќе ми дојде Арслан од страна. Ќе бидам на вежбана. На шо вежбаше ти, Весна? И нема да ја откријам тајната, то после сите ќе ми бараат, па после ќе треба да го прашувам Ромевски кај ги лиеше. И дали имал одредена форма или дали можеби некој од учесниците, да речеме од вечно приложение од легендава што вечерва ќе видите после мене, може од него го зеле урнекот. Mnoge moje veze su počinjale znaš, kao romantična komedija, a završavale se kao obična komedija. I imam iskustvo zajedničkog života sa muškarcem, šta da kažem mlađim osobama, ženskim koje to nemaju. Pa lepo je, mislim treba malo vremena da se zver navikne na kafe, znaš, ali kao, znaš, bezbednija si kad živiš s muškarcem, ima ko da ubija komarce umesto tebe, znaš, tako, ja sam živala s jednim, stvarno bio je divan, majke, ko Deda Mraz, znaš, uvek dolazio kući punih kesa i kao Deda Mraz uvek posle ponoći i tako, da. Ne znam, iskreno, pokušavala sam, sad razmišljam, ima dosta devojaka u publici, neki savjet da dam, kao, bar da kažem koji su muškarci najgori. U stvari, znam koji su najgori. Znate koji su najgori? Najgori su oni što po kuhinjama na rođendanima i na, ne znam, proslavama, slavama sviraju gitaru. Znate te? Ono kao, ne daj se Ines, ne veruj mi noćas, ne naginji se kroz prozor, ma mislim se, brini frajeru ti o sebi, znaš kao. I te pesme ljubavne, ja to ne razumijem sve, ovaj kolega isto priča o tome, neki stvarno ne razumijem, ima vole ljudi bre, znate a ja sam negde s drugom, vino pio, a ja sam negde s drugom sretan bio, a ti si me čekala. Znaš, a mislim čovječe, ako je bila takva veza, pa nisi morao ni pesmu da je pišeš, znaš,
Ali vole ljudi pesmu. I sad, ja razmišljam, možda to može se popravi nekako. Jer ovo moje zalaganje je konstruktivno za dobre međuljudske odnose. Može ljudi da se popravi. I to jako lako. Logičkim akcentom. Znači, samo kažeš ovako, ja sam s drugom negde vino pio. Čuče, ja sam s drugom negde srećan bio. Da, ti si me čekala. Klasična pesma o nesporazumu. Tako da uvek ima nade, moramo se snaći prosto. Krenite da se malo muvate, da do kraja večeri neko bude u vezi sa nekim. Nemojte ovako da ostanemo raspareni, molim vas, znaš. Jao, nemoguće. I da vam kažem, i tako ja lutala mnogo u tim mojim ljubavnim vezama, u potrazi za tim nekim pravim. Vidim odneo vrag šalu, razumeš. I rešim jednog trenutka, ima dosta godina već, da uradim jedan ozbiljan test iz psihologije na temu kako odabrati idealnog muškarca za sebe, partnera, jel te? Ozbiljan test krajnje, onako, na Facebooku, bio je na Facebooku, da. Ali stvarno, evo, recimo, prvo pitanje, kaže, zamislite vaše idealno veče sa partnerom. I sad ponuđeni odgovori, kaže, pod A, šetnja uz obalu mora. Pod B, u zagrljaju partnera uz dobru knjigu, kao. Pod C, večera u otmenom restoranu. Sad ja razmišljam. Mrzi me da šetam, mrzi me da čitam, zaokružim večeru, kao. Ok. Drugo pitanje. Da ste životinja, koja bi vas životinja najbolje predstavljala? Pod A, puma, pod B, delfin, pod C, oro. Da, zaokružim delfin, kao, ajde do kraja života više nemam ni jednu dlaku, znaš. I krene ono kao, calculating. Vaš idealni partner je Hugh McJoy. Hugh McJoy. Neki klinac što je glumio vampira u nekoj tinejdžerskoj seriji. Čekaj, molim te, kako Hugh McJoy može biti moj idealni partner? Pa može, kad si matori kreten koji rešava test na Facebooku. Hvala. Pre par godina ja za malo i da se udam na tom Facebooku. Što je to krenulo ozbiljno, mislim, ljudi, kako samo na Facebooku može. To je jedna interakcija strašna bila među nama. Znaš, kao, ja postojem, on taguje, ja lajkujem, on šeruje, baš je bilo i već je bilo pitanje kao hoće li doći do neke promene statusa ovde. Ja sam bila i za to da se napravi page svadba. Što, da se da 5 evra, nek se ljudi provedu i to. Međutim, on je krenuo nešto da koči, kao nešto, tupio nešto, kao posti, kao ne stavlja postove, a mislim se postiš, a lajkuješ mrsne ribe, ajde, znaš, I prosto digla sam generalno ruke od tog Facebooka. Kad sam vidjela da i Manastir Ostrog ima profil na Facebooku, rekao, sve si vidjela, ne moraš ti. Instagram ne mogu, to nisam, a i pročitala sam u novinama kao neka pevačica obukla neku bundu, nešto kao Instagram se zapalio, znaš. Rekao, ništa dok to ne obnove, nema poenta ići, jel da na to, gubim vreme, znaš, TikTok, pa ja sam ovoliko da eksplodiram, znaš, kao samo je fali TikTok, pa ljudi, ja ne mogu više ni ovaj mobilni, ja ne mogu više da scrollujem, pa ja više nemam otiske prstiju, neću moći ličnu kartu da izvadim, razumeš, ponovo. Ne, meni od kompjutera muka, majke mi, boli me šaka, razumeš, to sve ovako od lakta, od ramena kreće, mislim, znaju muškarci, stvarno, razumeš, dosta mi je toga, daj može nešto uživo ovako, razumeš, da se desi i to. I ništa, kažem, batalila ja to, te mreže, taj Facebook, ali nastavim ja sa svojim akademskim radom, klasifikacijom muškaraca. Ćelave smo odmah izuzeli,
oni su super, uopšte ne govorim ovako. I krenem ja dalje da klasifikujem, jel da, muškarce i kažem kako ću po alkoholu. Tako je najbolji, to je najbolji kriterijum, jel da? I onda prvo izvučem jednu veliku podgrupu, alkoholičari. Žila kucavica moga naroda, znaš. Ja ne znam kako kod vas, ali kod nas nijedna zgrada nije izgrađena od strane treznih ljudi. I onda ti je to tako, znaš, ovde ti je vruća voda, zato ne znam gde je vruća voda, mislim, uvek je na drugom mestu, znaš, kao, ne može ova cev od radijatora da prati liniju zida, ne može, prosto vrata, buči se. Ali to je kod nas tradicija, nešto se gradi, znaš, ideš u prodavnicu, zveckaju flaše. Imala sam dečka alkoholičara, nismo više zajedno, i sad ne znam da li on to zna. Da, on je volao da pije, mislim, svašta, razumeš, vino, to je ono koji se zove ždrepčeva krv, ali ne zato što oni od toga postaju pastuvi, ne, nego što bi i krv popili ko afričko pleme u transu, znaš, kad krenu da loču. Sutra zapomaže za aspirin ko Seka Aleksić, razumeš? Kažem, nismo više zajedno, ali ja sam čovek. Uvek pošaljem poruku za rođendan. Sve najbolje, Rubin Kruševac.